Guys, I'm here with a song. Then I'll be Waithaka wa Jane part 2. Hii song alikuwa. So let's do it. Part 2 ya Waithaka wa Jane. I will first of all nyambe nyine part 1. Then part 2. You guys will comment mujire rohana ati if iko fiti. Ukiona iko fiti unaweza mfikishia. Yeah. Ukiona iko fiti unaweza mfikishia. Hata yeye anaweza comment. Yeah, it's a part 2, a full song nimeandika yote, iko yote. So guys, let's go on this. Nejoe ne daetirie. Johera ne seitani wahenirie. Nejoe ne daetirie. Johera sitani yasitwe. Chikaraganyika garirikana tikarite nawe nyumba ngaigua kurira kuma riria we wathire kuma riria wandigire ona wakunjerera muci ndionaga ndakuhurira thimu nduoyaga ndakwandikira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia tukana nawe bara ndungeithagia. Johera sweetie, Johera baby, Johera darling. Todo neoe ne daetirie. Johera ne seitani wahenirie. Nejoe ne daetirie. Johera sitani yashindwe. So niko na part 2 yake. If only unaweza kuwa na connections zake, naweza mtumia hii video and we will just comment. Yeah. Nejoe ne wahetirie. Ogethie amuni edije kuahera. Nejoe ne wahetirie. Ogethie amuni edije kuahera. Jikaraga nyumba gahorera tondu stress ciaku manethiru kuma riria ndeherire kuma riria nie ndathire ona nginya muturire wakwa ni muthaka wahurira thimu ndioyaga wanyandikira message ndionaga wanyandikira email ndicokagia totungana baraga kuigino no githie Johnny no githie we no githie Johnny tondu neoe ne wahetirie no githie amuni edije kuahera. Guys, to meet comment section, just niambieni tu venye iko hapo kwa comment section, usisahau kulike.